egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Okhulumayo noma iphambi kwenu uMampontjani uthembekile wakhona la kwanondabuya kodwa ngale kwasemission ophondweni. Ngane kwaMngomezulu ngomama uMngomezulu. Inhliziyo yami isukumusa nje ukujabula enginakho ngaphakathi. Amen bazalwane. Amen. Ukuthi ukubona umuntu live. Hayi. Uyabona nje mangibona umuntu live ku TV. Ngithi ngiyamazi kodwa namhlanje ngibona ubaba umpostoli nomama umpostoli live bazalwane. Kusho ukuthi TV yami la. Amen bazalwane. Ngikelela umama umpostoli nobaba umpostoli. Amen bazalwane. Amen. Umama uMngomezulu ke ukufika kwami la ekhaya lezwi ngafa kwaumama uMasibiya uMampontjani osengokelezana 2022 engifaka la kade ungifaka ekuphileni bengumama nje omncanyana okhulayo endaweni yokukholwa kodwa ngingakwazi ukuhlukanisa abazalwane ezinye izinto ngiphakathi enkonzweni ngikholwa ngifohle ngithi abangibona abafundisi ngithi abangibona abazalwane ngangahlukanisi nje bazalwane uma ngifika ekhaya lezwi ngathola ukuthi umonakalo omkhulu angiwazi noma uzokwazi ukulungiseka bazalwane ngathi kukhona nokuvuma izono mina ngazi ukuthi izono ngayivuma lokho ngiqala nje ukuphakamisa isandla ngithi ngiyakhola angicabangi ukuthi nasendleleni ngihamba manje sengimdala kangaka usabalekile ukuthi ngivume izono ziyavunywa bazalwane ziyasala futhi uyathuleka umthwalo baba umpostoli angazi ngathi ngiyajabula nje ngiyajabula nje ukujabula kwami ngijabula ngencwadi kaJohane 1 lapho ekhuluma khona ngokuhamba ekukhanyeni manje sengumama nje ngihlambulukile ngumama nje ngivumile izono ngihlukene nesono ngiyakwazi ukuthi isono siyisona akusho ukuthi enkonzweni bengikhonza kuyo engikhonza kuyo alikho izwi likaNkulunkulu likhona kodwa nje bekukhona lokhu kuba isigebengu nje esifocus esiphakathi esontweni engazi ukuthi senziwa yini. Amen bazalwane. Ngiyayibona nani lento engisho hayi ukuthi ngiphatha mina ngeke kube isigebengu manje hayi umama lo usukumela aqala umama uGumede umfundisi wami. Amen bazalwane. Nami ngikhonza khona eUnited ngoba indaba ayikho ngamasonto bazalwane. Amen. Indaba ingami. Yes. Mina nje ukuthi ngiyahamba yini ekukhanyeni. Lelizwe lapha kuJohane 1 verse 5 elikhuluma ngokuhamba ekukhanyeni. Ekugcineni lize lithi yena uthembekile ukuthi anithethelele izono zenu. Amen bazalwane. Okwethu ukuthi sizivume. Amen bazalwane. Mina nje ngizojabula bamtsibande. Ngikusho konke kade ngiyikho ngikuphila. Ngakuvuma futhi sengilindele u2025 ngoba ngisabhukile kuphela ngikhohlwa idate yokuthi kuthiwe ngiyanini lapha kuyovuma izono kodwa okunye nje hayi ngimhlophe. Amen.